Tatamo dagang kagyasnaning banyo, kalibatan sa kalibatan sa number 2 po niya. Tatamo dagang kagyasnaning banyo, Animatanis sabdang kayapan, kami dulu dapat dikabyasan, hinggayan dalam puso di papanatin. Diretso kita kawali. Diretso hinggayan dalam puso di papanatin. With number 2. Tumula po. Tatamo dapat kagyasnaning banyo, Animatanis sabdang kayapan, kami dulu dapat dikabyasan, hinggayan dalam puso ni Papa natin yan. Kapinyan ko isang baba. Kapitay-tayo po niya tumula. Sita pa niya ba tayo? Opo. Animatanis, Tatamo dapat kagyasnaning banyo, Animatanis sabdang kayapan, kami dulu dapat dikabyasan, hinggayan dalam puso ni Papa natin yan. Tatay, tayo, tumula. Tunggu-na kau Israel, kekadatan yang emang. Tunggu-na kau Israel, kekadatan yang emang. Tatamo dalam kagyasnaning banyo, Animatanis sabdang kayapan, kami dulu dapat dikabyasan, hinggayan dalam puso ni Papa natin yan. Tumula kau Israel, kekadatan yang Emmanuel. Tumula kau Israel, kekadatan yang Emmanuel. Tunggu-na kau Israel, kekadatan yang Emmanuel. Tumula kau Israel, kekadatan yang Emmanuel. Tatamo dagang kagyasnaning banyo, Animatanis sabdang kayapan,
Kami guru dapat mengkabiaskan hingga yang badanku semita pada kegiatan katamu datang kabiaskan imanmu dan ibadani sabda kayakan kami guru dapat mengkabiaskan hingga yang badanku semita pada kegiatan katamu datang kabiaskan imanmu kalimatani sabda kayakan kami dapat mengkabiaskan hingga yang badan sumita pada kegiatan Tunggulah kau Israel kedatangannya Immanuel Tunggulah kau Israel kedatangannya Immanuel Number 1 po datang Immanuel Tapos ngunit hindi ang Israel Pangyaring katanis kenikah na iwan Kanya kami ang Diyos na mas kahirayan Tunggulah kau Israel kedatangannya Immanuel Tunggulah kau Israel kedatangannya Immanuel Katamu datang kabiaskan imanmu Kalimatani sabda kayakan kami dapat mengkabiaskan hingga yang badanku semita pada kegiatan Tunggulah kau Israel kedatangannya Immanuel Mahayap payabak po kaya katamangan. At yuta na po keng ika-anam ng aldo ng simbambengi. Kaniting banala kapag masusyan, yabi tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Roy at Jose Espiritu, pamilya Tongyo, pamilya ng Lorna David, pamilya Caballas at Ramonedas, pamilya ng Larry at Emeline Angeles, pamilya ng Mr. at Mrs. Eronimo Mangalos, Odi at Luz Kiambao, pamilya ng Mrs. Remedios Dungka, pamilya ng Tony at Helen Gozon, pamilya ng Chris at Julie Benitez, pamilya ng Romana Reyes, pamilya ng Orling at Ana Benitez, pamilya ng Paul at Chiki Velarde, pamilya ng Cesar at Imelda Umali, ang popapureng CFMers. Para kingaldo ng Kebaitan ng Nora Pascual, Sedekia Pio Brantley Manalili, ang popoy Eloisa Medina Callens. Para king special ang intensyones dari St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021-2022. Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Ruby Garcia Pamintuan, pamilya ng Marisa Roque, Michelle Pauline Deirit, pamilya ng Librada Agustina, Ray at Josie Angeles. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Lilia Halyare, Mario Pasyon, Merla Mangalos,
Severina Limson Javier, Des, Deyang, at ding sablang kapatad kang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabie, di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fe Rosalinda Cailao, Marcelo Dolores at Roman, Agustin Dungka, Herminio Reyes, Carlos Sixta and Edgar Sundiam, Magdalena Manalo, Esong Manalo, J.R. Manalo, Agnes Chanco, at ding sablang kaladwa Kim Purgatorio, at detang alanang makaganakapa Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan, daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan, daring kikatamong eganaganang frontliners. Siklawod tamo po para king Horacio Imperata. Kinagyuningig pa ang panganak ang Panginoon Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19 amigdalang dakal a kasakitan ke kami at may kakamate na karing dakal a tao. Adon mingeni keka ing balikdan mo kaming mitnong lugod, at iyat-chat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para king kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan do iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses, at ing sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, niyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang-anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabi-abi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manan mo na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon, tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi keka king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan,
San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Pardon. Kinlagyuning pa, ang po ng anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Anding bato nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamongan, king lagi ng ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili yasanang parati, kay kayungan. At kekaan timurin. Pakamalan kong kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, at king kataymikan daring kay katamong pilubluban, ganakantalang ngayni at sisyan, ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo ing lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngayon miyag na nagnaning kapanisyan.
Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang Puan Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo sana ring panalangin ng kekang balayan. Ike sana magmasusi king kebaytana, anting tao ning anak mo, makapagsaya kami king kalam ning alananggang biya. Potang datang yang mitmong ligaya, uling ya ing mabibiye at magari kambe mo, king kameto nga ning banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen.
pamamasa ibat king dalit ding sablang dalit. Daramdaman keng mabilis daratang ingkakong pakamalan, biltanga na lang bundok at ding talimundok, banakong pakikitan. Antiyaking metong amasanting o malating usa ingkakong sinta, lelening bakod ning pader, makatalakadya, karing awang at siwang, silip-silip ya, ban ako ing akit na. Ingkakong pakamalan, kaku sinabi na, tara sinta ko, tuki ka kanako. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pakibayan tala po rin koro para King Dalit a pakibat. Magsaya ko, King Ginoo, ikong banal, magkanta kong bayong dalit a parangal keya. Ulitan tayo. Kambering lira, Ginoo kay kayuyang purian, kambeding gitara, panigtigan niye. Pagkantayang bayong dalit, marigtigan kong masalese, kambening masikan akulisak. Dapat ing sariling balak ng Diyos, manatili kabang-kaba, kapag nasana, kapilan man elamatda. Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuna, maligaya ing balen, a pinili na. Ing ginuya ing kekatang kapanayan, talasaup at kambilan, maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Itamongan po, meka keni maslag alaya, linang ning alang-anggang sala, aldoning justisya, sunlag ka karing nebating kindalumduming kamatayan.
Ingino manatiliya kayo, at kaya ka ante mo rin. mamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Emelambat ginayak kay Maria, at marapal yang minta king meto nga balen king kabundukana ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias, at dinina ning maya paora si Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king atyanay at Elizabeth, kitmon king banalay espiritu, migsalitayang masikan nga na. Mapalad ka karing sablang babae, at mapalad yan naman, ing anak kami bayit keka. Makanano kung pengayin tuliran ning dalawa na ko ning imana ning kanakong Ginoo. Uling kabud, dimdam ko, ing kekang pamagmanano, ginaloya, ing anak kingatyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na keka ning Ginoo. Mipaltutu. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Mayapayapak po kay kayong sabla. Maya payabak o amon. Mayarita na po kang Jose, kapilan pa mo. At king meto nga paninap kabang matutudya, pepakit ya kaya ing Anghel Gabriel. May misita ya kaya. At kapilan pa mo po, napon mo, delanan taya, ing meging kwento na mo naman, ning nuwan na indong Virhen Maria. Pepakit ya mo naman kaya, ing Anghel Gabriel. At natdananeng maya pabalita, may misita ya kaya. Kaniting kanan na ng aldoning kay katamong Misa de Aguinaldo o Misa de Gallio, Elizabeth ya pong isentro tamo. Ban kanita makapulot tamong aral kaya tungkol king Pasko. Elizabeth at Maria, may kamag-anak la, may pinsan la. Aliwa mo po ito. Ela mo kabudabud, may pinsan, may kamag-anak, very close la, ilang adwa. May basa lang tutu, ilang adwa. Ing matwang Elizabeth at ing pinsanang Maria. Kutang, nanong milyari, nanong merapat. Sinurprise visit niya mo naman pong Maria ing pinsanang Elizabeth. Agpang namo rin po king kaya katamong pamamasa. Nepo, tuwang-tuwa ang matanda nang marinig niya at makita niya ang pinsan niya. Kasayana ning matwang Elizabeth inyang akit ne ing pinsanang Maria. Makapaniwala kasi at naking kalawot. Inglikben ng Maria ban kanita, abisita niya mo ing pinsana. Nano, makanano kung pangaintuliran ing dalawa na kuning imana ning kanakong Ginoo nga nang Elizabeth king pamamasa tamo. Makanano kung pangaintuliran ing dalawa na ako, bisita na ako ning induna ning kanakong Ginoo nga na po. King pamamisita na pong Maria kang Elizabeth king oras sa ita nung apansinan nyo, pati puring pungol, pati puring anak, ding bingot at tsu, king kilub daring at tsanda, may nawala king saya. Aliwa mo ring adwang matwa, nepo? Ang yang ding adwang anak at tsu, king at tsanda ring adwang inda, o ring adwang indo. Nga na pong mipasyag, Elizabeth, king pamamasa tamo, nga na, kabud dimdam ko ingke kang pamagmanano. Kabud dimdam ko ing pamamuge mo kanako. Nga nang Elizabeth king pinsana,
ginaloya king tula, inganak king at tiyan ko, nga na po. And Elizabeth is referring to her son, John the Baptist. John. Pilane po kasing bulan mabuktot. Elizabeth, niyang dalawa na yung pinsana. 6 months na po. 6 ning bulan mabuktot iting matwa. At nung nga pansinan nyo, king pamamasa tamo, antiya mo waring excited mo naman ng anak na, Juan Bautista. Bakit? Dahil bumisita ang tita niya sa kanya, sa kanyang ina. Pero aliwa mo po ito. Ing mas masampat, amerapat, king kay katamong pamamasa, ing mas masanting malagong milyari, karerasan, king kay katamong pamamasa, yapin po itang Juan Bautista totoo, ginagadyaking tula, ginagadyaking saya. Bakit? Uling angyang ela paman kasi mibabayit, ilang aduang Jesus, mikit lang. Ding aduang pungol, o itamupin, at tsula, king kilub, daring at tiyan, daring aduang inda. Kutang, makanano ita? How is that, among? Makanano la pong mikit, among, dinge pa mibayit. Makanano la pong mikit, dinge pa man mibayit. Lalo pa man po, pa man pumipanganak. Makanano lang mikit, di Jesus sa ti Juan Bautista. Makanano ng balong Juan nito. King kamatutuanan na po niyan, iwan meging masayayang at tsuking kilub ni nga tiyaning meto nga ima, uling iindana, iimana, matulaya, masayaya, king oras sa ito, na ikit ni, ing pinsanang imaria. May ngari mo po waring isan Juan Bautista, may ngari mo waring isan Juan atin niyang antena. Ne po. At nino yung antena na, alang aliwa no na iimana. Atin niyang signal, Juan Bautista, inyapin po balo na, abibitasan na, panamdaman, ang yangat tsuya, king kilub, ningat siya ng imana, ing sayana ning inday niya, iya masayaya mo naman. Ing antena ng Juan, alang aliwa, no na ing kayang pengaring babay. Inya ako panwalan ko. I kayo nge ganaganang pengaring babay nge ni sisimba. Balo bang ding anak yu? I kayo ding karelang antena. Ding anak yu, ikong pengari, ikong ima. Ding anak yu, antena da kayo. O tayo po balikan ne po. Ing mipas sa ebanghelyo. Yung sayang nararamdaman ni San Juan Bautista sa mga oras na yon, king tutupo, apikap namoy takang imana. Ne po, may nibatan nita, king induna. Kumbaga, tinggap namong wanitang apipikap ng inda na kaya. Apipikap na ning inda, inya kaya tinaglus mo naman ita. Elizabeth was filled with joy, with gladness, with happiness when she heard Mary's greeting and when she saw her. Inyapin po, na makapagtaka, ing anak awan Bautista, may sayaya king oras sa ita. Po meto nga misteryo iti kay katamo meto nga misteryo iti. Atin lang pong eksplanasyon, ding dalubhasa king medisina, tungkol king pamikan lapit, tungkol king malapit, tungkol king makapit, augnayan o relasyon na ning meto nga ima, amponing anak na ang yang atyo pa king kilub ning atsyana. Sasabihan da po, pota po kanong masayaya ing ima, ang yanging anak na, at tsupaking kilub ning sepo po na. Pota kanong panamdaman mo, ikang meto nga ima, mabuktot ka, masaya ka, balo mo bang ing anak mo, masayaya mo naman pala kanita? Ang yangat tsuya paking kilub, ning atyan mo kanita. Pero nung kanong busit ka, nung kanong problemado ka, ikang pengaring babae ka, bang mabuktot ka, balo mo bang ing anak mo maging problemado ya mo naman kanita? Nung makanyan, ing api-pick up na ning ima, sugradong tataglus yan, king anak na, may ngariya mo waring antena, pika pa na, kay batanggapa na, ning receiver na. Ne po, pikapan mo, ikang ima, kay bat bisakat alitanggapan na, ning anak mo ita. King makanya na paralan tayo po apilasan, namnaman, ing aral, apayabot na pawaga ng Elizabeth king kay katamong mipa sa ebanghelyo, kaniting kanam na ningaldo ning kay katamong misa de Gallo, ing puntuya pinpuhini, ing lunto king anak, siguradong king ima na menibat. Ing lunto
king anak, siguradong king pengari na menibat. Kaya nga po may kasabihan tayo sa Filipino, sa Tagalog, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Pansinan niyo po, balang Pasko, balang daratangin Pasko, at napuking kahigpit ing pamikan lapit na ning anak amponing matwana. Mahigpit, malalam, makapit, nepo, matalik, ing pamikan lapit, daring anak karing karelang matwa. Balang magpasko. Ing Pasko po, pansinan nyo, misan niya mo, king pabanwa, nga daring matwata mo. Inyapin po ning kaya, damdaman mo ring matwa, potang mga manula, ngara, ilabas tano ring anak. Nepo, ilabas tano ring anak. Ako ning kahit daramdaman kayo, niyang anak ko yan Karing pengari ko, lalong-lalo nakangima ko. Ilabas tano pa ring anak. Ning kaya kayong matwa, bayo pai kayo, ila pa mo. Ale, makanita ito. At nepuking kasanting, ing pagmasosyanta mo, balang daratay ng aldo ning Pasko, aldo na ning Pasko. Ing Pasko po pala, para ya karing anak ita. Ing Pasko, para ya karing anak damo. Inyapin pulawan nyo, balang magpasko yung anak, lukso-luksuya, king tula. Bakit? Uling atin niyang tatanggapan, amanibatan king matwana. Atin niyang tatanggapan, amanibatan karing ninong at ninang na. Api-pick up na ning anak. Itang sayang panamdaman na ring matwana. Inya po matang dininan meng, nanuman ning anak. Sugradong ing panamdamana, masayaya ang yang nanu iya pamanyan. Ing anak po, akakit na ing malaugaling apong ginuta mo, ita mong makatwa, karela. Ing anak, akakit na ing malaapong ginung ugali king matwa na inyapin at neking kasaya. Among, ano po nga manwan yung malaapong ginung ugali, mala Diyos sa panugali na ning tao, lalong-lalo na balang magpasko. Pansinan niyo po, ita mong mikiidad na, ita mong matwa na, ita mong atsu na king edad, balang Pasko, ita mo, mas maging malugod ta mo. Malugod na ka dati, mas maging malugod ka at naking kayan ke ka. Ale, mapamye na ka dati, mas maging mapamye ka pa. Nagiging mapagbigay ka, mapagkaloob ka. Ding matwa, balang magpasko, at no king kaganaka, maganakano dati, mas maging maganakala pa ewari. Mayan lalub panamdaman, ding matwa. Ing makanya natula po, ing makanya nasaya po, ita mong matwa, eta naman balo ita, eta naman naintindihan ita, pero ing malino kay katamo, panamdaman tamo ita. Panamdaman tamo ing saya, karing pilubluban tamo ita. Inya kay katamo pong makatuwa, kay katamo pong atsuna king edad. Magpasko na naman. Let us all sharpen our antennas. Sa lesson tala po, direksyon, ding antena tamo, ban kanita, ing saya, akit da kay katamo, ring anak tamo. Nana, ning kay katamong, mi pa siya ebanghelyo, kalu payu ikong matwa, kalu patamo itamong matwa, potang masaya tamo, potang matula tamo, siguradong iti akit at panamdaman da, ring anak tamo. Nganapin po ning punto ng ebanghelyo, ing lunto karing anak, siguradong karing matwana, menibat. Ing ugaling malaapong ginupo, yapo sana ing pamendisyon tamo, karing anak tamo. Ban kanita, kaniting daratang Pasko, akwarang maglukso-lukso. Talakad ko man po. Manalangin tamo king Diyos sa ipata mga tsubanwa, amitubod kang Jesucristo ng anak na kikatamo, ban magdalang kapanayan king balang tao at saya, daring king balang anak. Karing balang kayaduanan ngayongan pong manigapu, Ginu, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia, ulitan niya po. Gino, iturubong akit daka at luguran king Eucharistia.
Ban in Santa Iglesia, ipaladne i Kristo, anting pagmulaning tula, para king balang anak at kapanayan, para king balang lalaki at babae, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo nga kitdaka at luguran king Eucharistia. Ban in yatu, salpantayaya kang Kristo, at makirake king kapanayan ng ligaya, at tulang daralana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo nga kitdaka at luguran king Eucharistia. Banding sablang pamilya, apakit da ing ingat at panalalang mga intulid karing anak, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo nga kitdaka at luguran king Eucharistia. Ban itangan, akametong tayo i Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap kapanayan at tula, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo nga kitdaka at luguran king Eucharistia. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa, iyo lino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye. Ipagkalam na sana ing kapagnasan daring anggang pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ibami, kakatmuan mong kapanayan at tula ring biyeme, kapamalataning masaya ng panyatang Kristo. Tanggapan miyasa ng mitmong lugod, pan kambe, nangindo na paluba na kami, king ligaya ning kekang kayarian. Anong nuya mabibiye kayabe mo at ning banali Espiritu, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, paning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O ginuming malugod, tanggapan mo reting ayin, apigkalub mo, king kaya kang iglesia. Manano na sanang deti, ilang maging kasangkapan, ng kaya kaming kaligtasan, itingan po adwan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuma na tili yake kayo, At keka antemore, iyat na yoring puso yo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan daying ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid din pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, dailane ning indong birhen, king kayang sepupunan kambe ning alang kasimparang lugod. Si Diyan ang uwan at alapaminyaging kayang panyatang, at pepakilala ne karing tao inyang dinatang ne. Uli ninge mo na nung lugod na kay katamo, kitwa na katamong tula, ngening pag sa dyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit. Kanita, potang datang ne das na nakatamong masigasig makabante, at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalang tukdangdang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanaloy, ba iking panay-pataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat yake ka, piraso ne at binyede karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iting kanakong katawan, amidahon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ni Gapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis, karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kan iti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ang daya ng bayo at talanganggang tipan.
Amibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipa, yung kamatayan at mamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon miya keka, iting tinapay ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang, talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma, Fe Rosalinda, at Maria Paz. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, kaya kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan angga. Ngini po, ti mo anak ng inampun, kaya katamong malugod na gino, mausta mo ngini kaya karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo. Ipamihat suban isang baning lagyo mo datang ke kami hingkayarian mo ni pamintuan ing
ubmo. Teti king yatu king banwa ipamintuan ing ubmo. Ing kakanami King Aldo Aldo Ibiemu ke kami Ibiemu ke kami King Aldo ini at ipatawad mo ke kami ring salami ke eka hanting pamamatawad mi karing ikasalake kami emuke ipay Saul king tukso nunay kabusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon may, ban king kasaupan ng kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antemore. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo nga. Niyo, ing ginudamang Heso Kristo, niyo ing kordero ning Diyos sa malalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat ikasme nga man mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talata. Manalangin tamo. Ay baming malugod sa upan mo kayong sumuyo kega, baming pangintuliran na bang naning kaligtasan. Manano na sanang iting Eucharistia yung maging alang patanad ming kambilan. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Inginu manatili kay kayo, At keka antemore, idukuyo ring buntukyo at manikapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan nyo king misan inganak ng Diyos, dinatang yabusal tamo, panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang, iatad na kay kayo ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo ning kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanaligan, at alangkupas king lugod, sukad ning biyeyo. Amen. Masaya tamo ulingin kay katamong talapan at bus di natang yang mibiyebye, busal tamo anting meto nga tao, potang datang yang pasibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaune, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.